Ok, alo mình là bác thì nè cho nó lấy món tí là khu bạc đấy, cả nhà lấy món tí là khu bạc đấy, lấy tiền mà phía bạc đấy, lấy món tí, chả, lấy em nhá đi xí bạc lấy món tí, tu giả tí này tu bọ, đi mà, cứ cho nó khu này để bên á, bên xí bạc đấy, sau đó ao cả khu mì đó là khu bí đó, lấy cái này, ta khu giả đấy, bỏ mà, sau đó chỉ là nó lười lười về làm này tôi lo đấy, và phía là do pin the khu của pia đấy số đó đấy, cái đi pin tập khu cho anh này lù số đó xem, tận này lâu này pi đâu nó, cho nó ra đó, này khoe tông này lâu chảo đó vào đấy, sợ số đó đấy, mình đi cho nó bông mấy pi vào đấy, nó bông của tông $5 mà phía vào đấy, số đó pin này đó tập bóng khơi lao đó khu bì, nào thấy tập bóng khơi lao khu này đó cho nó, mình này thấy bùn nhà đó nó, mình này nó bóng đi này tông bóng rồi đó, mình số bảo từ pi này miếng ao, khu toa lúc xí nó xin bì mà ba, đại cái đó, Valencia lúc khó đấy lemon tí nhiều giá phía bát đấy, tụi cái thì lemon gì này bán này lâu rồi nó, số đó mình ta mà làm bài đấy bên này, anh nào mà từ bên nó xí lo nó bị đau bài, ok ba, cho nên nào mà bây giờ ba mấy đại cái đó lemon tea chang, thế mà lemon tea khu đấy, trên cả là phía này đó, phía bài đấy nhá, ok, nào mà chuyện tới mấy, bye bye. Vai, the driver. Take the driver. Right, yeah. Wow. Okay. Today we're gonna keep more orange. Đó là lemon tea chạm tiếp bát đấy. Mà xin này là mấy mình à? Right. Today we pick orange. So now we are going home. I'm going home. This is Navel orange. Look at the orange farm. Mà chị, lemon tea chàng chi bà vậy không nhá? Dạ, biểu hiện vô cao này, dạ lên mua để. Thì này cho nó này từ lâu đấy, bỏ nó trôn ta nhiều, sau đó từ đó lại tây về đó mà nhiều, tây về xa này, sau đó chau bông bì đó bỏ nó, sau đó tông nhau của chau bông bì đó, sau đó tiêu của
နှစ်ပုံးပါပဲအစောကြီးပြန်တာပေါ့နော်မပြန်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ခိုးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်ပြန်ပြီးတော့နားယူတာကောင်းပါတယ်နော်နောက်နေကြရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ခိုးရအောင်မယ်ဆိုတော့ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဒါကလေမုံချန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဝေါโอเคဟုတ်ပါပြီဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပါခင်ဗျာအိမ်ပြန်ကြရပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝေါ bye bye orange have a good night မမီနေပါဆိုသိလားနောက်ဆိုရင်ကိုမရှိတော့လို့ရှိရင်လည်းသူ Daddy orangeမကြည့်ပါလားပင်ဒီငယ်လေးနဲ့ဒီအဲ့တော့မနေ့ပြန်လိုက်လာပြီးတော့ခူးမှလည်းကျတော့ Is that different orange? ဒါကတော့ orange ချန်ဖြစ်ပါတယ် lemon tea ချန်ဖြစ်ပါတယ်ကျေကြီးပါပဲကျွန်တော်အထိပ်ပေါ်မှာတက်နေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ် lemon tea ချန်ကျေကြီးပဲဆိုတော့ဒီနောက်ကပြီးသွားပြီဒီဆက်ကူမယ်တလန်ချင်းကူပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းငင်ကြီးလာပါလိုက်တာဟေးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်Legton မြို့မှာ New South Wales Australia မှာ Lemon Tea ချမ်းမှာ Lemon Tea လောက်ခူးပတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့တွေ့နေတဲ့ Lemon Tea ပါကျွန်တော်က Lemon Tea အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့သမင်းစားနေတာပေါ့နော်သမင်းစားပြီးပြီအခုပြန်လဲစားတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းမှာ2ပုံးပြီးသွားပြီပုံမှန်လူနေတော့4ပုံးလောက်ပြီးမှာပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကတော့အခုမှစားတော့ဆိုတော့2ပုံးပဲခူး2ပုံးတော့မှတော်တော်လေးခူးရတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ထမင်းမြန်စားပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်2ပုံးပြီးအောင်ကျွန်တော်ခူးပါမယ်ကဲပါခူးတာတော့ကျွန်တော်ရပ်ပြလို့မရအောင်ကျွန်တော်မှဗီဒီယိုမရှိဘူးဆိုတော့လေဒါကတော့အတွေ့အကြုံနေနဲ့ကျွန်တော် share တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Lemon Tea တွေကဈေးဆိုင်မှာဝယ်စားတာလွယ်ပြီမဲ့ channel မှာခူးတဲ့လူနေကြတော့မလွယ်ဘူးခင်ဗျာတော်တော်လေးခူးရပါတယ်ပြီးတော့ဒီတပုံးလိုက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုတ်ပြက်ပေးတယ်ဆိုတော့တပုံးကို$35ရပါတယ်ညနေလူကတော့မြင်ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကုမစားတယ်ဆိုတော့နေကိုလေးနဲ့ပေါ့ပထမပတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်2ပုံးမရတယ်တစ်နေ့လုံးမှာ2ပုံးမရတယ်မနေ့တစ်ပုံးညနေတစ်ပုံးဆိုတော့အခုကျတော့ဒုတိယပတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားတော့ပေါ့နော်ကြိုးစားပြီးတော့အညောင်းညာနဲ့ခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ခူးနေတာပါကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ခူးလိုက်ပါအောင်မယ်